Ka Pakistan galatho ya ka India ban kerpat ya ka ban penyo biang ya ka Indus Water Treaty. Henry ka India kala jubab ba kanam long kunta. Kanung rim juga India kalong ba kala ban perkat ban penyo biang ya ka Indus Water Treaty. Hadin ba ka Pakistan kala penkut no ya ka jing penbet ka baken tiu ya ka kamle no. Narendra Modi menteri rong badu ula jubab ya ka Pakistan baka umbat kasnam kinom yailang minta ki khubor kimi da ka bakedeu na ka sarkar pedeng baka India ka don ki weipat ki project hakawa ka bala ban bat na ka Pakistan ka sarkar pedeng kala sedang ban shim kia ban sedang syushu ya ki project boarding hakiwa kidon lightly project ke badang perkat halor kawa Indus wa jelum bat kawa Chenab kan dia ka don jing temu ban penstet ya ka jing te ya ka artli ki project ke badang ya isyakmat bat ban penbun ya ka jingla ban buum akidam ke bala don lupa lakmi lenti bakatnat kan sa IT ya ka draft jong ki project mai syaki kenhun menteri jong ka sarkar pedeng ki project bala temu ban sna haka wa Chenab ki longka salwal kot hydroelectric project stick tu kat praspa san penru MV kertai tu kendai spa laipo MV bat ka dulhasti tu arspa andrupo MV ki project bursar bat uri ki bom syam la tre kampura kamenshwa namar ka jingwan tuklar jong ka Pakistan kidang don ru haka jing bisyarbnya naka benta ka Pakistan ki project rep boarding bat ikai pateng ki bakongsan jongka ki syong haka jongka wa Indus kumta ka thong jongka Pakistan kalong banyo ya ka naka India da kano ka dor uskretri jongka tenat jongka Pakistan usayat Ali Murtaza ula le syaka tenat jongka sarkar pedeng haka ba ola penpau ba ulong uba kloy ban bisyar bnya biang ya ka ne karai ban penlong ya ka jing ya keren ka Pakistan kamen shwa ka laju babba ka jingle jongka India ban weng no yakite ke jing yatte ka dei ka jing pen penatma